Sağlar mısınız? Bugün Eyşir'e büyük üzünçelikli konak var. Belki gene üsteneş bulsun. Razife Hanım Bəxtigəreyevaga oqşa ilingan qul şatır yağını zontikni nerse hürmetine bulak ütüleri bilesiniz kileme? Kilse bu video yazmanı ahırına kadar qora bitiririz yeme? Razife Bəxtigəreyeva kim ol deb sorasağız, iki de uylamışa şahire deyim. Şul soravını 10 yıl ilk birgen bulsağız, iki de uylamışa buğaltır hesapçı diyar idim. Razife Hanım Boşkırstan'ın Tuymazı rayonu Yükeli Yılga avlunda tuvar. Sonlar dünyasına aşık bulup hem hesapçı bölgeçiliğine okup ömür boyu akşa sanı. Lakin 10 yıl ilk onun ikinci bir məhəbbəti barlıqqa kile. İcad dünyasına aşık bulağı. Bir neçə gün ilk Razife Bəxtigəreyeva'nın tuğanları jıyılıp ev şartlarında onun icad kişəsini ötürə. Feride Siddiqova opasının icadqa neşik kiliyi turunda söyleyir. Eydəgiz, biz de tınlap alıq. Kinetkine ona ilham kilip, edebi birleşmesi Nuriye Valiahmetova türkümüne girip, şairler bilen birge oralaşıp, o bizning ko'p kine şiirler çıkardı, ko'p kine diplomlarga layık buldu, ko'p kine sertifikatlar aldı. Nuriye Valiahmetova türkümü büyük güçlü türküm. Onda ko'p ulu şairler, ulu yazıcılar var. 20'nci yıllarda ilham kildi rahmetinden. Şundan şiirler yazıp karadım indi. İptaşlarıma şağıştım. Jıyıldı hatsız güne. Şuna belki tuğanlar arasında taratır için belki kitap çıkardım. Razife Hanım, üsteligizge qarab, belki kitapның sonundan büyük köp kitapqa eylengenin şamalı bular. İcad derdi bütünleyi bilen bitirip algan bulup çıkabilir, şulay mı? Gün sayın yazam indi. Tünne yazam, gündüz yazam. Yazgan şiirlerimni buna defterlerge kuşura varam. 8 titrat tutuldu. 16. yıldan birli yazam indi. 80'ler, 70'ler şiir bulayındı yılına. Stop, yılına 70-80 şiirdi. Bir köngülde buğaltır hem şair janları dost tatu yaşagay üzünün şiir yazı normasında bilesin eken o. Razife Hanım, köngülden şıtıp çıkan eserlerini birinci bulup kimge okutasız? Tünne yazam da indi. Mena fenis meytem okuyayım min tünne şiir yazdım. Eyde mine hani tüzet şarmı sana dip eytem de. Eyde şunlarsın kaybır dürüst etmegen sözlerimi düzeltip koyayım da. Şunlar şöyle tip anın en birinci tınlamışım şu fenisinde. Razife Minnivəliyevni turmuş ittaşı Fənis Əfəndi ilə 47 yıl Tuymazı şəhərində ömür keçirər. Unuqları, ulları var. Razife Bəxtigəreyeva mandalinada, boyanda da oynayıb, mototsiklda yürütə bilər. Aşsu tirəsində də dinlər yox ana. Abasin, nişik yetişəsin? Ya öyle onun irten turuğa biz uyanığa Razife apanın değmek gibi bir şiiri atıp çıkan bulagım be gibi. Ben onu okarayım da уже ol internet şilterine de kirip gitken. Ol koyarada yuklagan, ol koyarada yazgan, koyaradanın tizgine ettirip yaşı var bitinde ne ol teginde kompüter tiresinde ömür bu yaşlagan şimdi onun kolu indi telefonga yerleşken ulanı уже kişi yukudan turgan şey hayırlı irte deyip özünün şiirlerini bastırıp da internet şirketlerine koyar. Razife Bəxtigəreyeva'nın bir doğan apası Flora Hanım ne diyer iken? Razife'nin yazan şiirleri bütün halkka da көңіліне ұшырай, көңіліне ята, ол ғади тілде yazar. Өзіміздің нәрсе ойлаған, нешік болашақтағы sözler bilen, başarım senin bilen gururlanabız. Senin icadı çeşmelerin sayılmasın. Çeşmelerin her vakit şöyle ağırdırsın. Hazır tında almışa Razife Bəxtigəreyeva'nı hem onun şiirlerini tınlap uzak. Kapka türünde bir apa çıkıp kütüdür kızım. Yüzgüne koyta olmasın da yolları bitpik uzun. İge kırsa terezeden olamıyor kuzun. Gün boyu kütü ana. Jellemi hiç de uzun. Bala köngülü dalada deyip eğitmiler bittikmege. Tınışlan apa koyurma koyturlardır iltege. Eni kişi şulayındı. Varlık uyu balada. Giderler de koytalmıyorlar yıraktara kolağa. Kapka tübünde bir apa beka koyan kulun. Canlardan tabalmay. Haman güzette yolun. Razife Hanım icadında her kimne, her birimizne burşıgan meseleler urun algan. Lakin
минем күңел кылларымны, аеруча да аның әниләргә багышлап язылган әсәрләре тибрәтте. Инәкигә хат дигәне шундыйлардан. Хат язына булдым әле бүген. Барып җитмәслеген белсәм дә, син инәки хатлар яза алмыйсың, түземсезлек белән көтсәм дә. Син дә безне сагынып киткәнсеңдер, кич утырып ялгызың. Икәү генә калсак та өйдә, кичләребез үтә бик озын. Әлдә әле телевизор бар, телефоннар безне юата. Синең кебек хәзер безнең төннәр йокламас үтә. Инәки, син тыныч йокла. Урының булсын җәннәттә, тормышлар үзгәрер әле, яхшы якка әлбәттә. Гомер күзем җиткән саен, әйтер сүзләр күбәя. Кыскара шул гомер кыскара, шуңадыр да моңая. Күзләр, көләч матур йөзләр, яңгырлы салкын җирләрдә яшьләнә серле күзләр. Рәзифә ханымның шигырьләре җыр буларак та яңгырый. Композиторлар аның шигырьләренә бик теләп музыка язарга алына. Гомер бит тамчылар шикелле, тамады, туктала, яшисем килә бит шул язда, йөрәгем тибүдән туктама. Ә хәзер 3 кыз бер туганның нинди сәбәп белән җыелганын әйтергә вакыт җиткәндер. 8 ноябрьдә Рәзифә Бәхтигәрәевага 70 яшь тулды. Бик зур юбилей. Туганнары Рәзифә ханымга бүләк буларак менә шундый иҗат кичәсе оештырган. Шагыйрәгә тагын ниләр бүләк иттеләр икән? Карыйк әле. Бу зур юбилей, конечно, бу яшькә күп кеше җитә алмый әле. Аллаһка шөкер. Молодец, без инде бөтен эшләребез дә бергә булды, ашларыбыз да бергә булды, яшәүбез дә бергә булды. Шушы Тымаз районыннан ерак китә алмадык, барыбыз бергә туган көне белән котлап, шушы йомшак мендәрләрдә йоклавыбызны теләгән. Рәзиф апа, синең гомер бәйрәмең менә әле матур шигырьләрендә дә син аны белдердең. Без дә тыңлап үттек. Алда да әле тыңласылар бар, Алла бирсә. Сиңа исәнлек, саулык, бик матур гына ис алгансың шул өеңдә, матур итеп киләштә. Ә хәзер теге оригиналь бүләк. Тадам! Бәләкәй генә үстәнәш булсын. Синең белән инде турниларын. Кул чатырга чын акча элгәннәрдер дигән өметтә каласы килә. Хөрмәтле Рәзифә Миңневәлиевна, мин сезне әйтченең барлык язучылары исеменнән күркәм юбилеегыз белән ихлас күңелдән котлыйм. Безнең өчен үлгесез, үрнәксез безгә. Тормышыңа ям кертергә бер кайчан да соң түгеллеген сез үз мисалыгызда күрсәтәсез. Киләчәктә дә тормыштан ям табып яшәргә насыйп итсен сезгә. Иҗатыгыз башка кешеләргә күңел азыгы да, дәвада була күрсен. Туганнарыгыз, якыннарыгыз һәрчак янәшәдә булсын. Без сезнең белән сокланабыз. Сау сәламәт булыйк. Сез дә, без дә сезнең киләсе юбилеегызда күрешергә насыйп итсен.